Benjamin Netanyahu yeruriye isi ko nta handi hantu bagomba kurasa, abishyiraho n'umucyo, ateraho n'akadomo kari kuri nuclear facilities. Na guverinoma y'abazioniste ahantu bari burase barasa kuri nuclear facilities, Irani nayo mu gusubiza igomba kurasa kuri ku ngufu kirimbuzi bafite no ku ntwaro kirimbuzi. Noneho rero Israel yari yabihakanye ko nta kibazo nta cyabaye, ariko ubu ngubu noneho batangiye kwemera ko ibitero byabashegeshe cyane. Ibaze nimba yatakaje abasirikare 8 bakora iyo gahunda ya engineering, uri safi utuje utekanye niko cyane. Ariko uwo mujyi ndakurwa kuku warashwemo misile ebyiri barimo barayiyubaho. Yo my people, Eastern, Western, Southern, Northern, Kigali, Mezemte, bakunzi ba Snow TV, ndizera ko muri gukora subscribe kubwino ubukumbuzi busesenguzi bukomeye cyane mugezwaho na Snow kuri Snow TV. Ngiye kuri mikoro ni GG. Yaman Snow bite? Namahoro. Ibintu birakomeye rwose, intambara zimeze nabi cyane. Israel yatangaje ko igomba kurasa ku bikorwa remezo bya Iran bitunganye ubutare bwa uranium. Murabivuga iki? Nabonye Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ariwe uri kubivuga muri statement ye. Hari hamaze igihe nyine dutegereje igihe izasubiriza za misile na za rokete Iran yabagabyeho zisaga 200 zose, ariko yari yiyemeje ko igihugu cye kigomba kuritaretinga kikihorera kuri Israel nako kikihorera kuri Iran. Yes. Rero nyine hatekerezwaga ahantu henshi ho kugaba ibitero. Hatekerezwaga ku mariba ya petrole, hagatekerezwa kuri nuclear facilities, hagatekerezwa ahantu henshi hagiye hatandukanye. Rero nyuma y'uko inyandiko zimaje kujya hanze zisohokeye muri Amerika bivugwa ko zagiye hanze bitemewe zigatakara, isi gashyuha mu mutwe, Iran ku butasi bwayo ni nayo yazishyiriye hanze. Ikintu tutabwiye abantu ntago aka kantu twakamenye uyu munsi. Ya mapuro burya Iran niyo yakoresheje ubutasi bwazo izishyirira hanze. Niyo yakoresheje ubutasi izishyirira hanze. Iran ifite ubutasi burenze abantu batabizi. Kuko abazungu baraduhisha. Ako birumvikana, Iran ifite ubutasi bukomeye cyane kandi hari ifite n'abafatanyabikorwa bafite ubutasi buri hejuru cyane. Ikomeje kwigaragaza mu ruhando mpuzamahanga. Ibaze zira nyandiko zivuga ko ibitero bizagabwa, ko Israel iri kwimura intwaro ibiki byose, Iran niyo yisohoreye zira mapuro. Niyo yanabitangaje cyane. Bya binyamakuru imaje kuzishyira hanze, ibinyamakuru byo muri Amerika bisohora izo nkuru bya CNN, NBC News. Ariko noneho havugwaga nyine kuri tariyetinga igitero ko bazasubiza uko byagenda kose. Noneho rero Benjamin Netanyahu yaje kubishyiraho umucyo, yemeza ko nta handi bagomba kurasa mu gihe bari gusubiza Iran. Bagomba kurasa kuri nuclear facilities zitunganya ubutare bwa uranium cyane. Buno butare bwa uranium abantu batabizi, reka tubabwira ko bukoreshwa mu ngufu z'amashanyarazi, bukanakoreshwa mu ngufu za kirimbuzi. Rero Iran yibwira isi ko ikoresha buriya butare mu gutunganya ingufu z'amashanyarazi, ariko abandi bakayishinza gukoresha ziriya ngufu mu kugerageza gutunganya kirimbuzi. Ariko noneho hano Benjamin Netanyahu yeruriye isi ko nta handi hantu bagomba kurasa, abishyiraho n'umucyo, ateraho n'akadomo kari kuri nuclear facilities. Izo ngizo kandi igitero kikaba kiri coming. Yongera aravuga ngo attack is coming. Igitero kiri kuza, kiri mu nzira kabisa. Isaha yari yose kirashoboka, kiri kuza vuba cyane cyo kuba barasa aho kuri nuclear facilities. Rero
Irani nayo yasubije Netanyahu ako kanya, ntabwo batindiganije. Irani yavuze ko Netanyahu na guverinoma y'abazionisite ahantu bari burase barasa kuri nuclear facilities. Irani nayo mu gusubiza igomba kurasa ku ngufu kirimbuzi bafite no ku ntwaro kirimbuzi. Ubwo ni ukuvuga ngo aho intwaro kirimbuzi zibitse za Israel barahazi muri make, zigomba kuraswa kuko no muri za nyandiko byari byagaragayemo ko Israel itunze intwaro kirimbuzi, ariko itajya ibivuga muri za nyandiko zagiye hanze ku buryo butunguranye. Rero Irani nayo yasubije ko niba irasira kuri nuclear facilities nayo automatically irahita ibatama kuri kirimbuzi za Israel. Ubu urumva ibyo bintu biragaragara ko biza kubyara danger ikomeye cyane, bishobora bikaza kubyara danger. None snow ukurikije umwuka urimo hariya hagati mu burasirazuba bw'isi, uri kubona bishoboka ko, kuko nimba Israel igomba gusubiza nibyo koko, ngira ngo hari minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yarabivuze ko bagomba gusubiza kandi nabi ahababaza, ndetse yamaje no kubitangaza aho bagomba kurasa. Ese Irani nayo nkeka ko yahise basubiza nk'uko bitubwiye ko nabo bazahita direct barasa ku bitwaro kirimbuzi bafite. Buriya Israel gifite ibitwaro kirimbuzi, urumva ko nyine bo ubwabo bimennye inda, ntago bajya babigaragaza, ariko hari impapuro nyinshi zibyerekana ubutazi bukomeye bwa Irani. None ibyo bintu nibiba, urumva nta kibazo gishobora kuvamo, gishobora gututumba hariya mu burasirazuba bwo hagati, bikaba byabyara intambara yeruye ikomeye cyane, bikaba byanaviramo n'ibindi bihugu kuyinjiramo. Byo bimeze bitagira icyo tubwiraho. Hano rero hari ingaruka zikomeye cyane ziri butezwe n'irasana rya hagati ya Israel na Irani bakoresheje intwaro kirimbuzi. Kuvuga ngo ziriya ntwaro kirimbuzi ni intwaro mbi, n'umuntu uvutse nyuma y'imyaka n'imyaka zimugiraho ingaruka. Kuvuga ngo rero nibarasa kuri ziriya ngufu bakagira amahirwe bakazitagatinga bakahasenya, tayari uburozi buzahita buzamuka bunyanyagire hejuru mu baturage, kuko cyane Irani ibikorera munsi y'ubutaka, munsi y'imisozi ibikorera birabikorwa. Rero nibishyika hejuru ku isi biragiraho ingaruka ku baturage, ariko si abaturage ba Irani gusa bizagiraho ingaruka. Na Irani nirasa kuri Israel buriya burozi buzashwanyuka, hanyuma nabwo bugira ingaruka ku baturage. Si abaturage ba Israel buzagiraho ingaruka, biriya bizagira ingaruka no ku isi hose, ndetse no mu bihugu byita ibihangange ku isi ingaruka zizabageraho cyane, birumvikana automatically, kuko hariya ikintu kizabaho. Hari umuntu ushobora kwibaza nti ko ibyo bihugu bindi bikomeye bitazaba byarashweho n'ibindi, izo ngaruka zo zabigeraho gute? Noneho rero buriya Irani ifite aba ariye, Israel ifite aba ariye, abanyaburayi bose bari inyuma ya Israel, ariko Irani nayo ntabwo iri yonyine, iri kumwe na Russia na China na Korea, niko biturije hariya bipowe. Ariko rero kuri ino nshuro ikintu cya mbere kizahita kigera ku isi, icyo habayeho iraswa rya nuclear facilities. Ako kanya peteroli, essence, mazutu ku isi yose izahita ihenda, izahita yikuba inshuro nyinshi cyane, birumvikana. Ntabwo ari ibintu gutya bishobora gufata, ni ibintu bitirindwa automatically, ntibyirindwa, igomba gutinga ikigobe cya Hormuz, izahita ifunga ikigobe cya Hormuz gicamo 40% y'isi ya peteroli yose ikoresha 40% y'isi yose nica muri Irani, muri icyo kigobe cya Hormuz. Kandi Irani rwose ntago waba wayirasheho ngo iguhereze, wapi, nayo igusubiza iri gukora ibindi cyane. Tayari rero urumva ingaruka zizashyika hose ku isi. Noneho International Atomic Energy Agency iravuga iki kuri Irani? Ikintu iri kuvuga muri uku kwezi igaragaza ko Irani mu gutunganya ubutare bwa uranium igejeje kuri 84%. Noneho rero bisaba iki ngo ikore intwaro kirimbuzi? Nuko byibuza iba yujuje 100%, 90% by'ubutare bwa uranium. Urumva
icyo kigo kiragaragaza ko Irani ibura 6% kugira ngo ibe yujuje ingufu ziyihereza kapasite yo gukora ibitwaro kirimbuzi. Ariko Irani igenda itungurana, reka ndivuga njye ntabwo mbyemeje, ariko biravugwa ko nako barabyivugira bo ubwabo muri Irani ko ari ikintu kidasanzwe kirenze na kirimbuzi basoje gukora 2019. Irani iratungurana kandi bigaragara ubutasi bwa Amerika twita ubwa mbere mu isi, hari ibintu utabasha kubona muri Irani. Cyo ni ibintu bikomeye cyane. Hanyuma Irani ikabigira ibanga, ahubwo igihe runaka ikazabihishurira isi itungurana cyane. Yarabivuze General ejo bundi ko ari bo barashe kuri biriya bigega ariko ntibabimenye. Zo umuryango w'abibumbye bavuga ati ubwo ni gute mutabimenye, nitwe ariko nta bimenyetso mufite. Irani iteye ubwoba, urabona ko bafite ubutasi buri hejuru cyane no kubika amabanga mu buryo bukomeye cyane. Reka tuve aho ngaho kuri Irani, sibyo? Yego. Tujye kuri hari muvuma zirwanya Isiraheli ariko zikorera muri Iraq. Biravugwa ariko Isiraheli iremeza neza ko yashegeshwe na biriya bitero byayigabweho, ndetse hakicwa abasirikare ngira ngo hari 8 nimba ntibeshye, sinzi ibyo kibivugaho. We nagara wapfuye 8. Hariya Islamic Resistance ikorera muri Iraq. Nyine n'umutwe wo kwirwanaho, ntabwo abantu batabyitiranya n'ingabo za Iraq. Oya, ni umutwe uhari ukoreramo ariko singabo za Iraq. Yego. Rero wagabye ibitero by'amadrone bikomeye cyane muri Golan Heights. Occupied Golan Heights ni imisozi yigaruriwe na Isiraheli, ariko iyo misozi ikaba yari iya Siriya. Rero harimo ingabo zikoreramo muri iyo misozi. Rero uwo mutwe warashe amadroni, wohereje amadroni unarasa amaroketi muri iyo misozi, hanyuma iragenda igira ibintu yangiza bikomeye cyane, ndetse barashe no mu kigo cya gisirikare kibarizwamo Grand Brigade. Noneho rero Isiraheli yari yabihakanye ko nta kibazo nta cyabaye, ariko ubu ngubu noneho batangiye kwemera ko ibitero byabashegeshe cyane pe. Gusa bakanga ikintu batari guhuzaho rumwe n'abandi n'iyo mitwe, nuko hari abantu bo ntabwo bari kwemera ko hari abantu batakaje iyo ni Isiraheli, ntabwo bari kugaragaza ibyangiritse nabo baba babiguyemo, ntibari kubera. Ariko yatangaje bemeje ko hari byabashegeshe cyane, sabo bemeje ko byababaje cyane, byabashenjaguye. Ariko iyo Islamic Resistance yo muri Iraq, iyo mitwe ikorera muri Iraq, yo yagaragaje amavideo cyane yerekana isenya ibigo byo muri Israel aho muri Golan Heights. Rero ni ukuvuga ngo hari ibintu Isiraheli igenda ihakana, ariko nyuma bikaza kurangira ibyemeye. Ariko nyine nayo igendera kuri cya cyubahiro cyayo ifite, David Sling, David Arrow, zinyire Iron Dome cyane, bayongeye na Thadi, ubu n'ubwirinzi burenze nyine ikirere cyosakaye ku buryo nta kigihungabanya muri Isiraheli udashobora kuhahungabanya. Ariko noneho nyine biri kugaragara ko bari kugenda bahahungabanya, ahubwo abavandimwe bafite ibintu bikomeye cyane barimo bakubita ibintu akagihungabanya. Ubwo ni uruhande bahanganyemo nande n'iyo mitwe yo muri Iraq. Ariko ibyo biri kuba nyuma y'uko Yahya Sinwari apfuye. Nyuma y'uko Yahya Sinwari nagira ngo nyikubazeho, ngira ngo hari baherutse gutangaza, ndetse biranagaragara cyane ko Yahya Sinwari yagiye, bamurashe ndetse yarushye cyane, ababaye, kamumenamo amabombe remereye cyane. Birabyo urabivuga iki? Ndetse biravuga ko igice kimwe cye bagitwaye muri Isiraheli, ibyo urabivugaho iki? Hariya ibiriya bitero biri kuba, ndetse kandi bari no biranavugwa ko
ndetse ni nako bo bari kubyemeza, mbese niko bivugwa ko hari ahantu baraseye ya Sinwari ari naho hari imfungwa. Ariko se n'abantu tukibaza, ni nacyo ngira ngo mbabaze nkamwe abasesenguzi, nimba ariho hari imfungwa kuki bamurashe kiyongozi ndetse ntibanagiye ngo bakore izo mfungwa? Byura bivuga iki, bimeze bite? Tubwire kuri icyo gice cye banatwaye muri Isiraheli, utubwire no ku buryo ki aho hantu bamurasiye ariho bakeka ko hari imfungwa ariko bakaba bataranazizanye muri iriya myobo yabo. Byura bivuga iki? Kamere kuri iki gitero cya kino mitwe yo muri Iraq biri gukorwa, bari kwihorera kuri Isiraheli ku rupfu rwa Yahya Sinwari. Icyo nicyo kirimo kiraba, kandi noneho byazamuye tension nyuma y'uko apfa cyane. Imitwe imeze nk'iyazutse noneho bushyashya yose, ni nabwo noneho yaje yose yasaze, kandi noneho ibitero irimo irakora kuri Isiraheli biri kugera kuri target cyane pe, bitandukanye na mbere. Rero Yahya Sinwari igice batwaye ntabwo batwaye igice, aho n'imbere batwaye urutoki bajya gusuzuma barebe DNA ziwe, kubera ko yigize gufungirwa iwabo, barebe nimba zihura nizo bari bafite. Yego. Rero baje gusanga bihura, n'umurambo barawutwaye, ahubwo umurambo bashaka kuzawucuruza mu kuzana imbohe, baragira ngo uzaze mu ngurano bazatanga umurambo, kubera ko nkeka ko bano bantu ba Hamasi baragira ngo bazatange badafite umurambo, ngira ngo ahari byo ni ibindi bindi. Baragira ngo rero uwo murambo bazawukoreshe bagurana imbohe, bahereza umurambo wa Yahya Sinwari nabo babahereze imbohe. Mu mboni z'ubusesenguzi urabona ibyo bintu bishoboka kuri Hamas? Imirambo irubahwa cyane y'abantu byibuze bakomeye. Nicyo nanjye Yahya Sinwari muri Hamas ni intwari, ntabwo yapfuye nk'umuntu uraho, keretse Isiraheli nyine nibibona gutya ikisekera nyine, ariko hariya aho bamubona n'intwari ntabwo yapfuye nk'ingegera komeye cyane. Rero hariya niho umurambo ushobora kuzagarukira, kuko hari n'indi mirambo yagiye itangwa gutya, ariko imbohe zizatangwa nanone ku ngurane y'izindi mbohe Isiraheli bize. Ntabwo hazaza umurambo gusa, ntabwo bishoboka ko haza umurambo gusa. Noneho rero kugira ngo wumve ubukana ibitero bifite muri no minsi, tunyarukire muri Hezbollah yo muri Liban cyane. Hezbollah yo rwose irimo, noneho baravuga ngo bamaje kubicira abayobozi n'ibindi byose amaze, ariko noneho wagira ngo yaje mu yindi sura nshya. Gira ikintu yiganirazaho abantu. Hezbollah yo bimeze bite na Isiraheli? Isiraheli kiri mu ntambara nyinshi cyane zikomeye. Hezbollah rero ku rugamba nayo yihagazeho cyane, ntabwo ikina, irimo iragerageza kwirwanaho nyine bikwiye, kuko hariya hari Golani Brigade ya Isiraheli, abasirikare 8 barashwe na Hezbollah. Abasirikare bangahe? 8 barashwe nande na Hezbollah. Abangaba rero Isiraheli nubwo itabagaragaje, sibyo, ariko hagaragaye video irimo igira ite ibarasa, hagaragaye video irimo ibacucuma irihuta cyane. Iyo video rero harimo abantu 8 bagaragaye bashinzwe gukora engineering, bari muri engineering. Iyo engineering rero bakora ni abatekinisiye bakomeye cyane mu gisirikare. Noneho rero ibaze nimba yatakaje abasirikare 8 bakora iyo gahunda ya engineering, babarizwa muri Golani Brigade, ariko ntabwo yagarukiye hari umujyi abo ngabo bamaje gupfa, kandi video zihari zibigaragaza. Hezbollah yazigaragaje, yazerekana neza ku buryo umuntu azibona. No rero ntabwo yagarukiye. Haifa ni umujyi uri safi, utuje, utekanye, niko iwita. Umujyi uri safi Isiraheli y'ubwayo. Ariko uwo mujyi
dakorwa kuku warashwemo misile ebyiri barimo barayubahuka barimo barayinjira cyane warashwemo misile ebyiri ziraswa mu mujyi rwagati ku buryo kugeza ubu ngubu Isiraheli itari yavuga ibyangiritse ukuntu bingana aho ngaho rero bari kugenda hari ibintu nyine bigaragara ko hari ibintu biri kugenda byangirika ariko ku buryo bugeze ariko batagaragaza mu ariko nayo bari kuyikora mu jisho cyane bari kuyikora mu jisho akuriya mujyi biravugwa ko uriya ni igisiga ni igisimba nta kigeramo namba nese tuvuge ko muri iki gihe bari kubyubahuka cyane aya ntwaro ibintu bihanura ibisasu bifata uriya mujyi ni agacurama biriya bintu byacitse amazi ntabwo bigikora basigaye barabyize neza ariko mbwira gute ko drone ihaguruka ikagera ku rugo rwa Netanyahu minisitiri w'intebe none se hariya ni hehe ahandi hasigaye ahantu hafite umutekano gusumba kwa Netanyahu ni hehe sibye ku bitwaro bya Kirimbuzi ahandi ni hehe itagera nta na hamwe ni hehe hari safi itagera nta na hamwe rero ubutasi noneho kwa kundi uvuga ko ntaho umwanzi wayo ari batagera nabo niko byarabahindukiranye nabo nuko bimeze kuri uyu wa kabiri Isiraheli yafashe abatasi babiri ba Irani baza ngo ni abanya-Irani ni abanya-Isiraheli batatira Irani bikaba byashyize muri danje Isiraheli kuko yapanitse cyane biri gutekereza ko hari amakuru babo aribo bari kuboneka cyane bagatanga amakuru aha hararinzwe aha hari Iron Dome hariya ntayihari bakaba bari gutanga amakuru aha hari ikigo cya gisirikare bakaba bari gutanga amakuru Tehran bagahita yohereza Hezbollah igahita yapurika ikarasayo ako kanya igitero kigahita gishyika kuri target cyane yes ngira ngo ahari amakuru yo nakagaruka umusesenguzi wacu we abahabaye azajya akomeza abaha amakuru menshi y'ubusesenguzi kuri zino ntambara ziri kugenda ziba ariko ntago nagenda utatubwiyeho kuri Ukraine na Russia umwuka womeze ute muri Ukraine bimeze biti gira iki tubwiraho naho abakunzi ba Snow TV bagira amakuru bafata basigaranaho kuri Ukraine ho bimeze biti muri Ukraine rero ari ikintu kirimo kiraba Putin ari kugerageza kugira ute gukubita ingabo za Ukraine pe ari kuzikubita hareba inzega ariko nazo ziragerageza tekinike ko kuba zakinjira batware bagenzura bafashe ariko udutero shuma oya baciye munsi y'ubutaka nabo bafite icyonko none bari kunyura munsi y'ubutaka bagahingukirayo ariko nazo ziri kuburizwamo n'abagiye munsi y'ubutaka bagafungirwayo bagafatwa miri bagafatwa miri bakajyanwa nyine kubazwa guhabwa ibibazo hariya Kharkiv rwose ni ibicika noneho hari n'abandi muri make Ukraine yari yakoresheje icyonko cyo guca mu myobo ariko aho ngo bahingukire mu ntuza bafashe ariko noneho naho bari kubafatiramo hagati mu myobo muri Kursk ho shange mu mboni zanjye nta musirikare uzava muri Kursk bose bazagwayo bariya bagiye ngo gufata ngo leta yo mu Burusiya ngo bafate ubutaka bwaho ngo buzajyanwe ku meza y'ibiganiro bazagire nyine icyo ijambo nabo bagira aho kuntu bari kubona ibyo kurya niko baho n'ibyo gukoresha n'intwaro n'ibindi hari ukuntu ubu bari kubibona muri Kursk nta musirikare uzasohokayo nta n'uzongera kwiga kuko byibuze ku munsi bari kugerageza kwica abantu 400 abasirikare 400 b'abakirene ibyo birakorwa nande ingabo z'abaceceni nibo bimanukiye ku Irashe ifitwe n'abaceceni mu biganza Putin ntasanzwe ubayoboye yavuze ko nta bandi basirikare akeneye abafite bahagije ibi bazabyisoreza operasiyo zayisoreza
rero muri Kursk Ukraine irimo iratakaza cyane. ejo hapfuye abasirikare barenga 100 ba Ukraine. Kursk babafungiyeyo. Kursk yabaye nayo gereza bitayemo. Muri make barabaguse. Bitaye muri gereza batabizi. Ahantu bari bafite ho gusohokera ni muri Sumi rurambika. Naho biragoye. Kuhasohokera umva ko bitoroshye. Ntabwo byoroshye. Yes. Ariko kwibutsa abantu ko Uburusiya bwabohoje isi bukoresheje abacancuro. Ana barayibohoje byo pe barayibohoje kabisa kuko ahantu hose barari muri Aziya yaba muri Amerika y'Amajyepfo yaba muri Afurika ahantu hose ngira ngo ahari iriya ntuza yabo yo iri mu kazi kose. Iriya Wagner Group rwose hariya kubohoza abantu mbese isi barayibohoje neza kandi gakenya bitonze kandi biri kugenda bigera ku buhoro intego ziri kugenda zigerwaho buhoro kabisa. Yes, wowe wakunze Snow TV ndizera ko ibiganiro nk'ibi nakagaruka wibuke gukora subscribe, sharing inshuti zawe, utere comment uvuga ibyo twakongeraho, ese nimba utekeneye kutwunganira kudutera inkunga byose ni kuri Snow TV ushyire muri comment. Ndakumenyesha ko nta comment nimwe igiducika nka Snow TV. Byose turi imboni zanyu, turi imboni za rubanda, tuba tugomba kubaha amakuru yose avugwa cyane nkuko mwatubwiye ngo kuri zino ntambara ngira ngo ahari turi kubibabwiraho uko bikwiye. Icyo twakongeraho inyunganizi byose ni muri comment tuzajya duhuriramo. Shout out.